haka Hanyu Trip National Youth Front jong ka Southwest Kasil District haka press conference balai alam khmat da Ukrawbok naitang president rangkat Ukrawbok Maulin secretary kilapan pau bahor ke dohordang bad dalilei kinom ailat ya ka sarkar India bakanwan muslia da ka bawan klong ya Omar po kendo nakani ka dong ka thany ban na ka Southwest Kasil District hi barok we Tinakleng jong kaseng Hanyu Trip National Youth Front Southwest Kasil District Iwan nang ni ya kawan kren hakmat yang ki media ba ngi persya ya kani kajing tumu jong ka sarkar India ban te uranium hapo jong ka Southwest Kasil District ban hapo ka state hi Brockway dah kini kisi Dr. Jitendra Singh udai minister in charge ya ka donors ulah keren ba empat semua pendam ya kajing klong ya umarpo kendeu uranium hapo jong kari kamtam hangni ha Southwest Kasil jungi uba bun uranium ti nakaliang jungi kum kaseng ngimkwa ba kasarkar India kan klong ya uni umarpo kendeu ngikerpat ya kasarkar India ba kadai ban pendamno si sendan ya kani kajing tumu jangka banti ya uni umar po kendeu namar uni umar po kendeu ulong ubi ba besan ada klong ya lengba kajing klong ya uni umar po kendeu kan keta ya kakot kakia jong kibriu jong kibrat ru kumju lengba jong kajing klong ya uni uranium lada bat keler kira ini kan sa bat uslat kira ini kan pencak lialut ya ka Maryam bat ka reddition yung ini kan kita ya kibriu bakinyo ya ke Jepang ka ba omlasu ban penkia tinakaliang jongi kaseng harket hardang Indonesia ba kasarkar India kanwan ya kaban klong ya uni uranium hapo jong kani ka distrik ka jongi nida kertaru ya ka sarkar jala namba brok indru pungut ki MLA bakil soba ban jiang persa ya kani banam ailat ba ka sarkar India kan klong yau ni warpo kendeu hoi ta ju ka paru ngi kerpa ya ka KCDC ka badai ka benta ban INOC ban klong yau ni warpo kendeu ba kanam sa dalilay bat kanam ay NOC ru dalilay ru knang ba kinom yolat ban klong ya uni uranium ti kum kisamla jong ka dong ka than kinong sung jong ka Southwest Kasil ba jong ka state hi Brockway ngimkwa dalilay ru ban klong ya uni uranium ban kumba ikong spiliti lengdo langrin ilaong hapor ba idang im ba ngamla ban yopen kaspa kamla ban phit ya ka jinglat lui kumta ngiru ngiyang hakaju kanong rim kumba kilong shwa jongi ba hopping stone lindo bangpai duar ublay ula yang persya na kabanta ba ngimsya ban klong yau ni uranium hapo jong kani ka district ka jongi barapo jong ka state hero barok kawai ngi kum kilong din haru menta ngi dang yang bersyak baik ba ngim syak dalelei ro ba klong ya uni uranium tang gini ki rai ki jongi ki ba scam ba ki ba klan ba ki ba ngini yang bersyak baik banti ya uni uranium ngini le bersyak baik wat lada ngihap banra kawat kasti uru banal tma persya yakiru ngimasti ada kesnam jongi kantut hakamadan ru nagunta jong hilong din kalawai ke jongi kikun kiksiu ke jongi berun ke jing kemen ya kalawai ngihap banyap nagunta kawi berkecai penriu ya I Pak Presiden beri deputy chief minister jong kajela hawa Ukraine ba kasarkar daleleru kanom sya banti uranium ban ngira kerpat ya ba presiden omdei
tang kajingkren kajung unrei bandayarai berok kawai ka assembly ba banawara apo assembly ba dalele nginom sya banti yauni umarpo ndeo